Abekayo mugenzi Yusufu Mbusa kurugwa mu cyaro ekya Burambika ekirukushangwa umugomboro ya Ibimbo mu district ya Kyondo mu district ya Kasese bariyo mu kinamiro cyango ahabwo kufa kwa Mugurusogo. Mbusa mugurusiwe emyaka 85 eyobukuru atwire naturo mu nju wenka eyebishenje bibiri ebeire tariyo buramazi yashangwa fire akasheshekera izoba aisirwenta kimazire abatamanywa omutumbi gwe gwashangwa omukitaba cyo Rwamba. Omugambirizi wa polisi ya Rwenzori East Region SP Nelson Tumushime yahamya makuru garukushobora ngo kuchondoza kwatandika. Ago muzeyi Mbusa Yusuf w'emyaka 85 eyobukuru okuchondozo kwa okutandikiraho nukoreka ngo bamucumisire kandi tutebereza ngo ne mihondano yo maka ningashi echo turi kwita domestic violence no shango bundi babino barwanira ke bintu nashobora ngo polisi eriyo nehiga bundi numa entachimazirezi abayetaba omukwita umugurusi Yusufu Mbusa twaka kwasireho umuntu wena habyo gumushango ogwa muzeyi omugenzi hati Mbusa Yusuf kandi nebitu asanga ha scene of crime hati tukabigamba ha kamera aho kwanza kukosa nko bujurizi Jokasi mumbere ari mwijukuru wo mugenzi yagambira tayari West ngu yahika hamwanya ahi ishenkuru yayiturwa wanyuma yo kumanyisibwa omuntu omwe ayabagenzire kumwimusya. Today morning at around 8 a.m. we woke up and found an 85 years old man having been hacked by pangas and spears, and he was just laid in his cocoa plantation. Possibly he was attacked by the thieves who claimed to take his cocoa, and it's realized that in 2 years back he had received money for the government, old people. Omugenzi abera herize kutunda cocoa ye kandi nano kutunga akasente akarukuhebwa abakuziro myaka akarukurwa muri government aka social assistance grants for empowerment siya Jombugufu akarukuhebwa abakuziro myaka na mnonga abahwisire aizoba eriyo rwa kabiri nikitekatekwa ngu obwinazobu basa kubaburugirirwe ahari intachimazire ababere nibenda kwiba akasente cyaka bakamasoro makiru ukasayita sibwe bamashyaba mwita abrahore so twalengekaniriya tuti nimusha kulora katunga sinte se government mweri yasitunga kucha kabiri kilabire twalengekaniriya tutakasente aku kabali asendra naruka ndarunya nimulye no tukoko atwewe musha kulumulimi so abasente sente obo twalengekaniriya tuti babasirisa ubwele kilibasiba mwita musha kulonto mayiri abimba kamwingiriro manyumba amachungululuyo amavertungululuyo omusha kuloma bakamutembo omasakwa abambande kipanga cyo kwabono kwamabana kechironda na malengisire akayilora ko nonte matumu abere na kipanga atakabitrako. Omugambirizi wa polisi ya Rwenzori East Region yajumirire bikorwa nkebi ebyo kwitwa kw'abantu abateine rubanja abo kwenda kwetungira ebyabwango atyo yarabure minyeto okwehare bikorwa nkebi ebirukurugwa omukorere ngaro.